loi ti ho na bon chawin chibai tuni ko hin mi khanen request hin bol kho tanin haje chu phone ka cho tha si lehin ke man gmail hi atha tha ka ki hon ding in min phone tha chun login ka bol thei poi ati en hiya chu phone tha chu iti da na login a bol thei lo ham ti ai le ejem tia nang man na phone lui pa a chu two step verification ko tan on na bola a hi le langa chu password ta jong la chun na hon thei lo ding mong hen hin la na hon thei na ding chu pi ham te le na phone lui pa chu na ko ma ding atha pa chu na ko ma ding nang man phone tha pa a chu na email chu login na bol ko na password na ta zo tiang le na phone lui pa a chu notification khat hong ding a hin hi chi hi nang nei ham nei lo ham ti khu notification a khon na me ede hin yes na ti a hi le hi chi number thum hong ki lang ki nen ten phone chu langa chu number khat ham ki lang ki nen ten hi chi chu khat zo chu langa ani a phone ten ya number khat pa chu alang khana chu na sot lut ki na hele chitiang le login na bol thei ding a in here chu two step verification a uma hele a chu ti ji mong he in two step verification o ma hele nang man hiti a chu na ki bol ding hi je two step verification aphat na chu ipiham ti a hele two step verification hi on na bol lo wa hele mi dangin na password chu direct nga he na hele login a bol jeng thei hoi lai mon hi jong lai hinla two step verification hi ipiham ti a hele nang man na phone lui pa ako na permission na pe to ka chu password he hen lang tat lu jong le nang man na phone lui pa chu ke ka hipoi na ti an no na ga me kha hol ama chun login abol thelo de hiang hia chu e hodinga security hoi ta hen two step verification gmail a ki on lo lai e mu wa hele an ki on hiten he chi e pi a poi mo ham tele youtuber a hiya facebook bol ho a hiya ai lo office an tong ho hi ba abo na dinga hi chi two step verification poimo hen ai chu gmail e mano hin ade sena apoimo na chu tu lai online payment heten hi chin na gmail be ya chu nang man a kho le hi chilai gpay phone pay ong kho na bol thei lo mai the hi chu to hen ki connect pe tho hi chun hi cha two step verification lawa chu deng de la in men gmail he nga he gmail a ko na chu phone na hi chi to chun ki connect zo se chu el ngu do pi the he chi ya chu gmail a two step verification on jong he apoimo e ti chu he divin apha je youtuber ho se hello facebook nga ki mang cho ho se hello office an tong ho dinga jong aji chu office an tong ho di chun file poimo mo drive a ko chi gmail men he do kha le a file do se yong mang ding ti na hen he a chu two step verification so apoimo in abol lo line hi kha hele agang langa nane ke bol dingin aphaje ti to ega se thau hin ten chi chu han lang cha i het them lo na lai leo practical a i bol lo leo aban sei je ke het apo ye le ka ke pa e san chuan le aban teng video tha khat to ki ma to ki tau te le bon chaben dam se ta ben le nom vin